Test. Test. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I be, Lord? The Lord is my strength of my life. Whom shall I be afraid? Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait, I say on the Lord. Wait, I say on the Lord. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear, Lord? Ole tua oloma lama lama malofa olatana. Oh, hail te whawhai. Ole tua ole malosi ilo. Faatali mole tua ia faamalosi e faamalosi loanganga. Faatali mole tua, faatali mole tua. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear, Lord? The Lord is the strength of my life. Whom shall I fear, afraid? Whom shall I be afraid? Shall I be afraid? Whom shall I be afraid? Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do, 'cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace, help me find the way, bring me back to you.
draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do, 'cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Help me know you are near. Savalipe iluma, Savalipe iluma, ei fovanua e maunga, a ole taununga ole ola. Oh, I love a fita. Oh, I love a lefa vai vai. Savalipe iluma. Oh, Yesu, ualatamai. Wana o sefa hutuhanga, alefa letonu ai imanatu. Po ole no fo ilalo, po le toe fo inua fano. Oilo soe savali maya ilo faatutu ua awa olo olumana iatu ovavenga ole tue. Savalipe iluma, Savalipe iluma.
Yesu. Amen. Le suo le sunga toina le malu le kalesia le nofo le lola wafono tainane le fionga ti akono le malu le finga alwenga o te fatalo fatu le swafa man malo lo tato wali Yesu Keriso ile neita ya fo ai ave le avnoa tu fa inga o le alofa o le atua e beno fatinoina I le kalesia masaniai exchanging God's love. I give you the opportunity to bid welcome and greet your fellow brothers and sisters this morning. Ole atato tapua ile tua. Come, let us worship God. Elelei ona vivi iatu ile tua mamalu. Ma ia fai pesenga I lo suafa le silisili ese.
A wā ua e whaafia mai ia te au I lau ngā luenga leli ie. O te alanga fia o na mea ua whaia e o ao. Whaitau whatasi. It is good to give thanks to the Lord, to sing praises to your name, O Most High, to declare your steadfast love in the morning and your faithfulness by night. For you, O Lord, have made me glad by your work. Se yo tātou te talo mō le Agaga Paia. Tātou te talo whaatasi. It's pleasing and quenches our thirst for life. We testify that we are byproducts of your unconditional love that builds and transforms us into the beings you created us to be. Holy Spirit, our provider, teach and mold us in your word. Let it resonate in our hearts while we praise you in this worship. In Jesus we pray. Wa faatumulia ina I mātou ngā I loa lofa tu noa. O loo ta pena ai I mātou I tutonu o loa lofa muti vale. Agaga lo mātou wha moe sili. Ia whai oe ma teu wala I le nei tāpua inga. Ia tele maualunga pēr le vi inga I lau a whia. Ai maua ai le manuia mo lau whanau whātuatua I le nei tai ao. Ona o Yesu Keriso le whaola wa mātou tatalo atu ai. Amene, amene. O le viinga o le atua, saunia e le o whaipese o le pese lima.
Ava mani minga tau wai tu la i whaalualo. Anele pa ia le sauninga. Patalo whaatu le pa ia le kalesia. Sunga toina man fatua. Ia lau whainga aluenga. Ia me se foi le loa le kalesia i te mamatina ma whanau. Le ni tai au. Whatalo whaat foi o tātou uswa malo. Whaiona tātou mafuta le ni tai au. Ia mo le tua ia utu man fatua. Me se foi miriama. Ia ma le awainga ma lo whaaftai u tātou wheloa i le lofo le tua. Ua alanga le anga leo le tua le nei tai au. Ia e mangoto le ngafo i tuangalu. Ua le lofo le tua. Ia u teitaina mai ai le soifua ma leola. Tātou mafuta le nei tai au ma sunga tofi. Sunga le whaifeau missionary. Ia ma whaitua whaion tātou mafuta le nei aso. Ia whaitua mai sau mai le. Le waa ma nei a whole tuitia ma lo. Mai a lau. Ia upala aim ta saua le a whaina. Mea lo suaile, alo salmasina. Ia whionga ia sa tele. Ia pa ia le. Ia whianga ia nā saua il whaitua. Sunga le. Whaifeau tātou tofi le nei tai au. Ia timonia le. Ole nuu leo whamai ole. Ole a fwoi o tau langa manua. Ia ai lunga sa ole atana. Ia la whanga whlea sao. Ia i whio ai aso au. Ia suai ali ole ngafa. Ia maupi a tau luar whlea sao. Ia ufai ma tātou tofi le nei aso au tulai o na ngā luenga ti a kono. A sia le nu lotu. A ua le nei tai au le. Tu vai tu ua le kalesia. Sunga le ta malolo ia ngā tala. Sa whea le mauta ngasi. Mauta suri whainga le asfarele. Ia lo ta oto pēr ta māmatua i whalimai. Maua tala nei tai au lo manuia. Ia lo whaia pēr ni tong fitinga. Ia se aso le nei vai aso. Ia na te ale tua le lofo le tua. Ta māmatina mātua. Ia lo iaileanga leo le tua. Pa ia le kalesia. Ni isi o le mwhaina wai. Ia o vai tau whaunga. Ia o tua le tātou maftanga. Ia evi ia le anga leo le tua. Manuia o tātou matua. Manuia lau whainga luenga. Lo lo le kalesi ta mamatina. Lo iei le anga leo le tua. Ui ana whea isi o tau ainga. Ona malanga mlimu leoti. Ia le pule totasi le tua. Lo na whina ngalo whai totasi. Ia o ami ai nisi. Ia lo anga le tua pa ia le kalesia. O le whalinga le mar whaaloalo, whaftai. O le tele le ngang whaftai, le whionga le te akon tai. Tu sai o le mo le mau matanga o fie, le asinga o le ai o le atua. Pa ia le kalesia. Ua whailoina mai foi, ia tūlanga e aona tātou manatua e pēr nisa lau whainga aluenga. O lo whaata o tolia i ai o ngā singase e le ngata i lea. E o nisi foi o ta mā, matina mātutua. O lo whaata o tolia i ai o ngā singase, ia whapea maa inga. O le teimile o tātou tāl sanga, na abe lawal whaatal sanga i le sunga le toina, pe mawhai o na mā ngā lulu e whaatasi ma le mātou ainga, e tusai ia o le tātou tāpo inga whaitele nei tai au. O Christina awelua Tela, ia pe ona a whonga e sau mai a lao. O le isi tū o lona awelua e sau mai whangamalo. O lona winga e saua me le isi pito, o le isi pito. E atoa ai tutu ila i le mātou ainga. Ia a o se tangata, ia whesoa sani tele ia te au, mai maua mai mangaluenga. Le ala tu ina ai le avano whaia masui e moli a tātou tālu sanga i nei tai au. Se i o tātou wifo matatalu. Lo mātou tamae o i le langi. E pa ia lava lo suafa.
Ua tala mai le langi le mamalu silisili ese o lau afio. Ua whaalia fo'i le vani monimo o Galuega mamana au a au. O le atua e ou le viinga, ma le pule o malava. O le atua foa, na whaia le langi ma le lalolangi i lau matei sau. Ai maise o le tangata o le pale alii o lau foafoanga. Whawhetai tele tamā i le nei awanoa tāua ua mātou maua. Ua mātou wheiloa e ma mafuta o na o lau tausi mai tamai. Sa tofu i mātou malana, ai maise le pō o tuanai sa mātou whai ai malolonga. Ai peita i ane tamā ua malei fua mai lau nuu i whanunga le lei, i le nei tai au o na o lau wanga le lei. Ua e sila fia mai le langi ua toe tā la pui o lau malu tāpua i le nei tai au. A o whaasifo atu lau e kalesia e ala i le mātou sauninga māsani. Whaafetai tele tamā i lau wanga le lei. Ma lau alofa whai pēa mo i mātou. Ua mātou mau ai le nei whailoa inga fia. Ma ua tele ai pēa le vi inga ia te oe le atua. Ona o le whaamaoni o lau alofa. Whaafetai tele o lo aoina pēa le māsina. I le susunga le tamato i ina ma le tina o le pūlenga. Lau au whai Galuega ngā lulue. O lo o whaia le tofi o le lango sua. Ma le ati na e o lau Galuega i te tonu o le nei a ai. Whaafetai tele tamai. Ona o le ola wala awina ma lo la tau pito la au. I le whaatinoina o so o se tūlanga i te tonu o lau e kalesia. Ai le ngata i lea fionga i tia kono. Poutu toa o le Galuega. Ta mama tina mātutua. Ai maise le au te lenga si o mātou e kalesia. Wo ma au mea mamai. Wo mātou whaitau langa whaatasi le nei tai au. Se ia o lava i whanau lalova oa o si o mātou e kalesia. Whaafetai tele lava tamā. Ua mālo ai lau o maua lo wanga le lei le nei tai au. Whaafetai mo le Agaga Paia. Lo mātou whesoa soani sili. E pei o na mātou whaamanatuina i le aso. Lo ua fio mai ma loto i whaatasi ma lau whanau. Whaatuatua i le lalolangi atoa. O lo Agaga Paia lava lea. O loo whai ma whaamalo si au i lau au whai Galuega te tofi. Ai le ngata i lea. O loo whai ma whesoa soani ia i la tōu wa ti ngā ina. Whaamawhana i e o loto whaavau. Ona o puapua ngā ma whainga tāu le o langa tau wivi. O loo whea ngai pia ma i la tōu. Whaftai le ola ma le mālosi tamai i aso uma. Whaftai lau fōa i tupe. O mea ai vai inu o lava. Ai meise fo i fale o mātou nanofo ai. O le ea o mātou mana vaina. Ai meise lava tamā o le mālosi whaafowina. E mātou te whatau nui nai o mātou tiute i aso uma. Whaafetai fo'i ona o mawhitanga māwa noa mātango fie. O mātou maua i le nei tai au. Mātou te whaasoa. Ma tala noa i au wala e ati na e ai lau Galuega i te tonu o le nei a ai. Whawhetai lau a fionga Paia pe a mātou whaitau ma whaalongolongo i ai. Ma oa oina ai mātou i winga lo loto o au a fionga. E whamanatu. Ma a vea ma to o manga o lo mātou whaatuatua i lau a fio. Ma au mai ai le mauti noa. E taita ina ai mātou i le malamalamo kiriso. E te tau o na taula i ailo mātou wola. Ma le soifua au na o lau whanau. Wa whai lava lea upu. E a oa oina ai a mātou whanau witi. Ina ia lātou māta tau. Ma awa i lau a fio tamai. A o le mātou whaafetai silisili. Whaafetai Jesu Keriso i le tau langa tongi ola. Ma le whao le tanga ua uma o na e saunia mo i mātou. Male lalolangi atoa. Wa e sa ili mai lava i le tangata ang sala.
Ma ua ofo ina atu lau lava soifua. Ma maliwa I lunga le sa tauro. Ma tanu mia I le tunga mau. Peitai, sa le mawhai le oti ma le tunga mau. Ona manu malo. Awana e toi tu manu malo mai le oti ma le tunga mau. Ina ia maua ia I mātou le avanoa. I le ola e whaavavau. Ia tu mau watu I lau afio le vi inga, le whawhetai ma le whaamanu. Nei se ia o I le whaavavau lava. Le atua alo whai. Sisila maia o fofonga, I le I fonga lau whanau. Ai le I pau watu se upu mai o mātou ngutu. Ua loa lava ona e sila fia, ma natunga o mātou lotu. Mātou te whaato e se atu I lau afio awa ua mātou le usi stai, I au polo inga. Wa whaia lava o mātou loto I le tele o taimi, a ua mātou whaatua tua na I lau afio ma laufina ngalo. Ua e afio mai, ai ua mātou le tali tonuina. Ua e whaamanuia mai, ai ua mātou le iloa, o na whaaso atu. Ua le whaia I mātou o mātou tiute I te tono o mātou ainga, ma ua whainga ta ai o na taita ina ma o ina mātou whanau I lau whina ngalu. Ua whaatumutumu lima le whaia o mātou tiute I te tono o ngā luenga, ai maise I te tono o lau e kalesia, ua mātou whaamoe moe nisi, e tau ave ina o mātou lau tiute. Ua le whaonga ina te tau au mea alofa mata aleni, na e tuuina mai. Ua tanu mia ma whaalea o ngā ina, ma ua tupu wai le whaapai e ma le whaapalapala. Ua mātou alo ese mai awanoa le lei, e fesoa soani atu wai inisi, ua olo palaina ma mate la ina. Po le a le tele o mātou upu tamae ma whaamatalanga, e le ai se mea e lilo I lau si le whangati. Ai mātou te tali tonu, o lau afia o le atua alofa, mai te alofa muti vale. O lau alofa sa ili le nā tamai, na e au ina mai lau lava alo pele to atasi. Ina ia le whano se e whaatu atua ia te ia, a ia maua le ola e whaavavau. Le atua whaafonga te tāloe, o le atua tali manao. O lau afio lava e te tali mana onga o lau whanau whaatu atua. Mātou te talo mo lau au auna to e ina ma le whalitua. O loo taua suina le ipu vai o le ola I te tonu o Etena Fou. Ia wha au penga ina I lau mana, ma maua manatu le lei e taita ina ai le e kalesia. Pūlenga, matanga luenga, whaapea le e kalesia o au. Mātou te talo fo I mo lau au whainga luenga te tofi. Whaiwhi au ma whalitua, a o ma whalitua, o loo lango sua I le ngā luenga I le whaingo fie. Ia maua le on sai, whaapale ma le alofa, e whaatino ina ai le ola wala awina mo lau fio. Ia au whamanuanga I lungo tiako na tue ina malona au waa. O poutu toa le ngā luenga I lona I tui whafu. Ia maua I lātou le anganga o le ngā lulue whatasi, e tau soa le avenga. A wāse lumana I o le e kalesia nei mātai au. Mātou te tatalo whaapitoa ma manatua, le whaiwhi au malolo, ia toni. Ai le ngata I lea, o tina mata mātatua, o lau wao sina o lau e kalesia. O loo maua I ngase tu mau o le tino ma le mawhauwhau. Ia e anga le lei o lātou tautonga tinga. Ia maua pea le malosi I whaafauina, a o whea ngai ai ma tinga ma whainga tau le o langa. Ta maa se e whamanuia ia mātou whanau talavou, whanau la iti, ia lātou loto te tele, a o whea ngai malu I tau whainga tau le o langa I nei asu. O le matau tia o whalawelawe tutupu whafua sei, o whala au whasaina,
ua lama ti ai si o latou ola vai vai. Mātou te tatalo mō whanau ua whamanui e ina tau mawhainga o le nei tau sanga a onga. A mata mai lava I vasenga la iti. High school, makulisi, whapea fo university. Ia avea le nei la sanga fou. E whai maala e whaatupula I ai le matau. Ma whaatua I lau fio. O le amatanga lea o le potomoni. O loo e finangalo I ai. Ia iai au whaamanianga I lunga o tupu mai e o le atunu. Wō mai masani. Wa mātou whaitapua inga whaatasi le nei tae au. Mātou te manatua le lalolangi vevesi. Ma mālo whitau wai. O lau a fio lātou te maua le file mōmoni. Ai pei tae wa mālili waile to a telo tangata. Ai maise o fita wa tautō. E ofo ina atu le soifua maleola. A wale sa ilinga o le file mū. Mātou te manatua ai ta maa whanau o lau atu nuu. Ma lou e ka le sia o lo I tatono o venga au le maa lou. Ia ama I lau a fia o le whaamoe moe. Ia whaalango lango I lau nganga whesoa soani. A o wheanga I ai ma tautonga. Ai maise o tiute I ta whao taua. Lo mātou ta mai o le langi. Wa e sila fia le nei yaso malona whaamoe moe. Wa mātou whaamana tuina ai le fio mai o lo nganga pa ia. E loto le toi whaatasi ma utangata. Ia whaia lea ma whaamanatu ia te I mātou. E te le tu lafo ina lau whanau. Ai maise pe a whai wa mātou talitonu. Ma whaalango lango I lau whaatasi mai. O lau whaaula mai. Ma lau whaamalosi mai. E taula I ai se au nanga whaatau waa ua mātou whaia. A mātou whaalongolongo I lau upu. Ai meise o le alua lau tala le lei le nei tae au. Ia whaamana ina lau upu fola fola. Ia ta tala la mātou whaalongo. Ina ia mātou whaalongo male manino. Ia tupu maola. Ma ia fua mai I fua le lei wa e fina ngalo I ai. O mātou tala sanga ia ta mai. Ai mātou te fia ta talo pea I le ta talo na e aoa oina ai o soo. Lo mātou ta mai o le langi. Ia pa ia lo suafo. Ia o mai lo malo. Ia whaia lo fina ngalo I le lalolangi e peo na whaia le langi. Ia e fwa I mai a te I mātou le aso ne a mātou. Ai e te tau ma le aso. E whama ngalo ia te I mātou ia mātou ansala. Pe mātou fo'i o na mātou whama ngalo I nātu. Ie wangalenga mai a te I mātou. A wa fo'i e taita ina I mātou le whao sosonga. A ia la vea ia I mātou ai le leanga. A wae o le malo ma le mana. A toa ma le vi inga I whaavavau lava. Amene.
O le atatou te vivi atu I le atua, o le viinga o le atua, o le pese, se lau se fulu malfitu. Pese se lau se fulu malfitu. Ai le I whaitawina tu spai el nei tai au. Na tu lawe e tauona. Kai sina mātou tala whaongo ma whanau pa sina. Aba noa fo I lea e mātou te whaasoa ai. Ia e tu so. O le nei aso molo na whaatawa ina. For the young who will probably have a hard time to follow along in today's message, does anyone know what today is and what special event that we're celebrating today or occurs today? You raise your hand. You probably talked about it in Sunday school, right? Did you discuss that today is the event of the Pentecost? Okay, well, today is the Sunday which we commemorate 50 days from the day when the Jews celebrated the Passover feast. If you count 50 days from the Passover, today accounts the 50th day, and therefore they celebrate another feast. It's called the Pentecost. Well, because of this event, so there are three main feasts that the Jews celebrate.
which were commanded by God for them to celebrate. The Feast of Tabernacles, the Passover, and the Feast of Pentecost. Now, the Feast of Pentecost have several other names. It is also known as the Feast of Weeks or the Feast of First Fruits. Something that you can, study and kind of know a little bit more about. But it is 50 days from the Passover. Hence, that brings the word Penta, which means 5, and then Pentecost, 50 days. Now, what the Jews do, please listen, they count these 50 days towards when the next main event happened in their lives, which is when God gave the commandments or the Torah to Moses. So, 50 days, Pentecost is when they received the law. Coincide with this very event, the Pentecost. But when it happened in Jerusalem, many, many years ago, 10 days after Jesus ascended into heaven. Remember, Jesus was with the disciples for 40 days after he rose again. And then after 40 days, he ascended into heaven. But he told his disciples not to go anywhere, to wait for the Helper, the Holy Spirit. 10 days later, 50 days altogether, the Holy Ghost fell on the disciples and the 120 that were there in the beginning. It's very important. And I will touch upon that in the sermon, and I hope that you can follow along as we talk a little bit more about that event this morning. Ole whaitawina le tuspaia. Tusi whitwhilia e tusai ma le whasinumanga le tusi whaitawaso. Tu ina mai mo I tātou il nei tai au. Mau mai le whenga inga fau, tusi a tito luna matau pue tolu, po le tusi a paulo ya tito, au luna matau pue tolu. Whai upu mua, whangata mai le whai upu e walu. Ora tu ina tu sina vano e langa whaisi whainga tau na su e tito. Tito matau pue tolu. Tito Filemoni. Aolona whai upu e mua, whaangata mai le whai upu e walu. Tātou te whai tau. Pea na masani ai. Tātou whai tau whilawhilawhai. Whaafonga mai a nisi o whionga pa ia le atua. Ia e wha manatu atu ia I latou usiu sta, ia li isili ma whaipule. Ia ngawai, ia nofo sauniuni fo I latou I ngā luenga lelei umalava. A wau I tātou foi sa vālea I tātou anumua. Ma wha longo ngata, ma wha seseina, sa au auna I tu ina nau ma me ese e fia ai. Sa nonofo ma le loto leanga ma le mataua, sa inosia ma feitangai. Ona whaola mai ai lea o ia I tātou, e le ona o ngā luenga o I le amia tonu sa tātou whaia. Ai tusa malona lava alofa I le whaateleina, I le toe fuataina, ma le whaafowina e le anganga paia. Ina ia ta wamitu amio tonu wina I tātou I lona lava alofa tu noa. Ia whai I tātou masuli e tusa ma le wha moe moe I le ola whaavavau.
Whamanuia mai le atua i le tātou whaitau mwhaalongolongo nisi o na fionga paia. Ma ia tumawatu ia te ia lona lava vi inga. Nei se i o i le whaavavau lava. Amen. O le launga i le suafa mamalu o le atua le tama. Le atua le alo ma le atua le anganga paia. Amen. O le matua, ua maua mai le tusi sa tātou whaitawina. Tito, mtau pue tolu, a o le whai upe whāma le lima, o te fia whaitawina. A ua whaalia mai le anga le leima le alofa i tangata o tātou whaola le atua. O na whaola mai ai lea o ia i tātou. E le ona o ngā luenga o i le amia tonu sa tātou whaia. Ai tusa malona lava alofa i le whata eleina, i le toe fuata ina, ma le whafowina e le anganga paia. Our text for this morning, it reads, comes from Titus chapter 3, verse 4 and 5. But when the kindness and love of God our Savior appeared, he saved us, not because of righteous things we had done, but because of his mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. O le manatu au tū mo le nei tai au. A nganga paia o le Aso Sa Penetekoso. Holy Spirit, Pentecost Sunday. O le tusi lea sa tātou whaitawina. O le tusi le apostolo Paulo ia tito lana wou. Po lona uso foi le ngā luenga tālai. O te lefia talanoa i manatu ese le tusi lea po aina tusia pe fisilingia lona whaamaonia o se tusi le apostolo Paulo peleai. A wai lo tauwhi. E le o tā ua tele le nei fe na ua inga. Ai tā ua le fe au. Ato ai ma le tu au fa inga e ta mao o le kalesia o e na filifilia tusi. E lua se fulu ma le fitu e au fi ai. Le tusi lea tito. I to tonu o le whenga inga fau. A wā o i lato wio tangata ma ta mai pito silio na lalata i le vaitau o le apostolo. Ma a tonu foi na iai nisi na lato sila fia le tangata ingoi a tito. Ona ainga ma e na tutupu mai le nei au auna le atua. A wā e tele tusinga le apostolo Paulo. O lo ta ua ai le suafa o Tito. Ua wha maonia foi. O Tito o ia lea na vatua le tusi a Paulo lona lua i le kalesia Korinito. Na uu i ona au ma wha o atu le kalesia Korinito. O le matanga o fie o apopo inga le apostolo i a Tito lona uso. O lo fa tuatu si sa o lava i a Tito. It was a letter specifically to Titus. O le ua fai maulu ma taitai o le ngaluenga tālai i le nuu o Crete, which is an island. E fai asi te le, e le sta mai motu. O fautuanga a Paulo i lona uso i tūlanga uma i tutono le ngā luenga e te tau na sila tangai ma vai tuto i ai tito. Fautuanga o loo whaavae in le ngā luenga wha missionare o lea vai tau. Fautuanga o loo tau wha i ai tangata uma. A mata mai lava ieo mātutua se io o i tangata pitolaiti, se io o lava polonga, nau i ai apopo inga le apostolo.
polonga o lo tau mia o latou wa ia te tau I tutonu o a inga. Ia me se foi tutonu o le kalesia. The introduction of Paul's letter to Titus, a fellow servant of God, a brother in the missionary work, a chosen leader, the overseer of churches in the island of Crete, who worked tirelessly with Paul in Corinth and in Macedonia and in Dalmatia and in Jerusalem. They worked together in many trips throughout the region of the known world at the time. This letter that Paul wrote to Titus, it addressed a lot of issues, but it reminded Titus of his duties and responsibilities. As noted in chapter 2, verse 15, it says, "These then are the things you, Titus, should teach. Encourage and rebuke with all authority. Do not let anyone despise you." Despite his age, despite his condition, because he was a Gentile, Paul encouraged him to speak boldly because his authority is from God. Titus is a significant figure in the early church, for he was a Gentile who converted to Christianity, becoming an archbishop among believers who were mostly of Jewish descent. The fact that Paul mentioned these many issues that existed in the church among believers is also a testament to the fact that there was an open line of communication between Paul and Titus. Because Paul encouraged him to speak boldly from the old to the young and even to the slaves. Te tali tono le mafuanga le na lea na tau mawhai e tau whaatelele whai tau wina o le tusi le nei tau. Ai mai maue pe ana mawhai o na tātou whai tau wina le tusi atoa. Mau ai le anganga atoa e pe unsu inatu e Paulo. Ilo na uso. A wai ese ma le tāua o le whātu langana e Paulo o lana wheau ia tito. A mata mai lava il mata upu e mua i ana upu whawheilo ai. Ai maise o ana apopo inga i ta māma tutua po ua o le ekalesia o ekalesia te itasi. Apopo inga o mai e whaonga ina e Paulo le upu lea o le whaatoea ina. Mana ia le tuusao, mai tuusao iai. Ia iate o tau le whaatoea ina. No mafo faula i e se mo le matango fie a o le teimila vai whae ina ile se tasi o le au whainga luenga whaifia au i le tofto ina. E se mo le wawele o le wae i le tūlanga o le soi fua. Whae ina loa i le tofto ina. Sui le savali, sui le tautala, le kangana, sui a popo inga, whato ina. A o le whato ina lea e talanoa i Paulo. Whai asi esi. O le whato ina i le soifua ngalue. Not remaining in being just a youth within the congregation, but someone of experience that can be an elderly gentleman within the group. Fato ina o se tamao lo atangi ai upu ia o le wha maoni.
Whātua o le alofa, ma le onsa. Ma o winga e te tau mo no mea le tangata, ua toea ina le soifua i te tonu o whaapotopotonga po le kalesia Keriso. O nā puapua i fo i leo o Paulo ia tito, anga ilo matua. Ai whao ngai e Paulo stasio upu, to e fo i mata upu e lua e te mawai. O le upula le whaatua upua. Na ofisili le matoa inga, o le upu. E wao ie le leilan wha Samoa. O le whaia o whaamatalanga e le sao. Fake news, I guess. Pe whaavai i tala pepelo tulou. A o lo a popoa i Paulo whapea mai. Aua ne o tō whapea. O lo matutua e leo whaapito i tina ua matua le soifua. Ai o lo whaasino i tina uma ua tere tau sanga o lo tau si ainga. Whai ainga lelei. Tina ua malamalama i upu matala e mawhai o na whaasei nai tina talavou. Tina e mawhai o na apuapua i winga lelei. E pei o le alofa i lantane. E pei o le alofa i lana whanau. E tupu ai le whautauta. Ma le amio mama e tausi ai o latou ainga. Upu nā le maua uma i le mta upu e lua. O loo iei foi apopo inga mo le au talavou. Lo whaapea mai. Ia tautala i taulelea. Winga ia whautauta. Ia tangia ngā luenga lelei. Whamaoni. Mo ia vave o na oo i le whaatoea ina. Le vautoe au mai. Pai mai au ole nofo ai i le tūlanga o le talavou. Ma le tau lelea. O i le anganga o le tangata ua matua. I te tonu le ngā luenga. Iei fo i apopo inga mo polonga. Ia o leo to iei ni polonga le nei vaitau. I le vaitau apostolo. Sa iei polonga. Te tonu o a inga e pule ele matai. Lo whape mai. Ia ia te outou le usustai mal wha maoni. Au le ngoi. Tu mau ia o onga ke riso le whaola. Justa lava po le polonga. The beauty in all these words of encouragement and words of admonishment of Paul to Titus is the fact that it reaches all the scopes of maturity and responsibility. It tells of all the situations, speaks of all, from the old to the young. But telling Titus, do not hesitate to tell them what is expected of them. But in doing so, Paul has revealed that there are troubling issues in the church. Because he wouldn't tell them to say this to them if it didn't exist. Issues that must be addressed, admonished with love and compassion. Why? So that the church can succeed in its mission. Beginning with the elders, the men, the elderly women, those of the youth, and even those who are considered servants. A tonu o se vainga le nā e tau whatustusa I ai le ngā ruenga o lo tātou whai e nei o na pō. O le whatu wina leo ni e kalesia nu ese. Ma whasoaswani le atina ina. Ma le whatu mawina I a onga ke riso. Peo na tau mwhai e le apostol. E uila ua sui le sui tō whinga e peo na tātou whatino ina. Wawa e le laulau a whono. O tofti a kono, maftanga tina,
Maftanga whale au televou a o ngā sanga. Ai tasi lapa le wha moe moe. O le ati na e ina leo se ngā luenga. O lo loto lo toi, wha tasi aile a nganga o le atua. E wha malo si au i on tangata. No mai lele mtau pue tolu le sa tātou whaitauina. A mata i upu ia, wha manatu. Wha manatu, mea umantu ina atu, aua ne i mapu le tau longolongo ma le wha manatu. Wha manatu ina ia lātou usi ustai. Mea uma e peo na whautua ina ai le mata upu, ua sola. Ia lātou usi ustai, ia li i sili ma whaipule wa tōwhia i lungo i lātou to respect and honor those of authority over them. A wā o tātou fōi, whai mei upu ia. A wā o tātou fōi sa tātou vāde lea i taimi ana mua. Paul is shining the light to what they used to be. All of us. No one is perfect. We all have conditions in past that we don't want to think about. Whalongo ngata. Tai se ina I tu I nau ma mea whawhiawhia le langa tuai. How easy it is that we can fall back in this old world. Ai whai mai matua. A ua whaalia mai le anga lelei ma le alofa I tangata o lo tātou whaaola le atua. O na whaaola mai ai lea o ia I ai tātou. E le ona o ngā luenga o le amia tonu sa tātou whaia. Ai tusa ma lona lava alofa I le whaata ele ina, I le toe fuata ina, ma le whaafowina ele anganga paia. But when the kindness and love of God our Savior appeared, He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing and of rebirth and renewal by the Holy Spirit. I guess this is where we find the reason behind this scripture reading we're using this morning, which is Paul's letter to Titus. In light of today's commemorating event, the Pentecost, the coming of the Holy Spirit, it is reminding us that it is the Holy Spirit that works through the congregation, changing our old lives to the new, through the rewashing and the rebirth. The day when the Holy Spirit became available to every man and woman to dwell inside them, to strengthen, embolden, and so that they can become witnesses of the gospel. Now we all know the story of the disciples in the time of Jesus. I can honestly say that the majority were cowards, especially during the trials from his crucifixion, before his crucifixion. They were men of very little stature. The majority were fishermen. And then there were men and women who were labeled as sinners. But when the Holy Spirit on the day of Pentecost came and fell upon them, it literally changed their lives. The Holy Spirit, through the washing of the rebirth and renewal, as our text emphasizes, it changed their old life to a new person in Christ. O ngā luenga ale Agaga Paia. E se male matango fie o upu o lo whaamtale nai, le swinga o tangata tuai e avea ma tangata fou. Whai mai le matua, e a fua mai i le anga le rei ma le alofa mai o le atua. Mua e a mata mai i le atua.
le nei ngā luenga le lei. Ai mafua ona olona alofa, malona anga le lei mai. Ave e sea aile manatu I se tātou wā mio wa tonu. Ai ole ngā luenga alofa, o loo whaavae I le atua, amata mea I le soifua ma le ola, o le tangata tatonu. Lua. O lona lava alofa e tusa ma le whaata e leina. I le toe fuata ina ma le whaafou wina I le Agaga Paia. E whaalua lava ona whao ngā ina. Ona whao ngā ina le upu lea ua whaalili wina whaata e leina. I le whenga inga fou. Polo tuspa I atoa foi. Ai o lo whaaliliu mai le upu e leni o le latou, or lutron is the verb. Whaangaina le tito mtau pe tolu fo lima. Ma le efeso le mtau po lima, fo po duas fu maleono te fia fai tauina. Ina ia whaapa ia ina ai. Ina ua whaamamaina I le whaata eleina I le vai a toa ma le upu. Olona winga. O le whaata eleina. Lea o lo tau mawhai e whaamatalaina e Paulo. O le manatu e whaamamaina ai le tangata. Ma whaafowina ai le tangata tuai. O le ngā luenga le Agaga Paia. E ui la ua loa tau sanga. Na afio mai le Agaga Paia. E ui lava o loto I whaatasi mai tātou I le menei. A o le to tele o I tātou. E manatu māmā ma e tau wha manatu pēa. Le whaatasi mai o le Agaga Paia. Ia I tātou. I so se mea lo I ailan whanau whaatuatua. O le ala fo I lea na tusi apo ia tuai Paulo ia tito. Wa ai whaalelei tō tina umo le kalesia. Moona vaenga taitasi. O le whaataua o le nei tusi malana whaamamafa. O le whaawawina lea o le ngā luenga tā lai whai pēa. E whai ma whaailonga o tangata o loo ngā lulue. Matu mau I le ngā luenga. O loo whaalangulango, tangata o loo whaalangulango I le Agaga Paia e whesoasoa ni mai I le vai o le tangata. O le mafua anga fo I le nā, na pai ai fautuanga whaata mā a Paulo e tōtina umo le kalesia. A wae tofu I tātou ma tō whinga ma tiute I le ngā luenga Iesu Keriso. Po le toe ina, po le tina matua, po le tau lea, po le tama ma le teine talavou. O winga whaalia e te tau nā tangia, e pēna whaamamafa, o le whautauta, o le onasai, o le alofa, ma I austai, I ewa tō fia e whai ma whaulunga. Today marks in the time of the calendar when the children of God, the Israelites, celebrated the feast of Pentecost. A day when there were so many of Israelites who all gathered in Jerusalem to celebrate the feast of Pentecost. And when they witnessed the falling of the Holy Spirit on the 120 plus that were there, the disciples and all the followers of Jesus. This event is recorded in the book of Acts chapter 2 as recorded by Luke. But what is interesting about today's Bible reading, the focus is not on that event. Nothing is mentioned. But the focus is on Paul's exhorting of Titus' role and mission with the churches he was chosen to oversee. Hence, we heard about the encouragement of the Apostle Paul of different groups within the church
and what is expected of them. The focus has shifted to enhance the mission of the church. Building and the missionary work, which is the very definition of God's presence. To build churches and to move forward and be available to the mission means that God is present in their lives. Which brings me to this very thought. If there is no growth in our missionary work, if there is no vision in the progression of God's kingdom, then the presence of the Spirit is also questioned in our churches today. But I thank God for today's reminder to various groups of the church to check themselves and admonish them if needed, to ensure that we are all doing our part in the progression of the kingdom of God. Now, I am a retired Army veteran, 21 years, an infantryman. There's a saying that we always say, know your role, know your job. Whenever we're preparing for a mission, we specifically give everyone each role to play. And we practice and we go through the exact scenario and ensuring that everyone knows where to be at every time. Continuous work. Know your role. Know your mission. And I believe that that is also something that we can do and use in our churches. As long as you know your role, know the condition in which you must perform, then our mission will be successful. We all have the mission of praying for one another, exhorting one another, helping one another, lending a hand. What do you need? What do you want? How can I help? That is what I believe will lead to a successful mission. And I believe that is present here in Las Vegas. Why do I say that? Oje tselson. O le fa wa wino nga wenga e pe na fenga yai le kalesia nei Etena Fou. Ma le ola o le pulenga. Ma o le foi wa vea ma tanga wenga. O fai longa ia. O se ngā ruenga o loto i whatasia i le ngā o le atua. Ma o le whi au tā ua le nā o lo tu ina mai mui tātou. O le ngā ruenga o lo ola. O le ngā ruenga o lo whalangolango i le atua e whamalosi mai a i tātou. I lo tātou vai. Whaangalo ai le tangata tuai. O mea sa masani ai. E ngā lue puna wai i lunga. Apo inga a ngā i tamā ma tina ma tangata salavo. Ia e meisi foi o e ua whapolonga ina. For the longest I tried to tie in because there are no more slaves. But something, and I hope this will also help you. I believe there are slaves. We are enslaved by our own desires and things that lead us away from God. That anything that we put ahead of God is something, well, I was sharing with Chaplain, and he shared with me his work, his thesis work on addiction, and which is in line exactly with the word this morning. Addiction can lead you away from God is something we need to check, because that has now become your master instead of our Father in heaven.
the importance of today's work is the reminding of Paul to Titus that the growth within the church and the continuous ole whamalosi, tausau, soaswani, e ao na whaatino ina pea, a wā o fua nā whaaliali o se ngā ruenga, o loo whaalango i le alii. Pena matu silangona. Ata ngia i le pūlenga manam tā ngā ruenga wola, tā ngā ruenga Amerika, a mata i Las Vegas e o lava i Virginia ma o North Carolina. Mātū saute, atua i ei. Ngā ruenga lo whai pea, lo tau pūno wai i ai. Ai aua ne ingata i ai, i nā. Ngā ruenga na tu ina mai ke riso mo i tātou. Ngā ruenga na wheta lai lea li. Tātou te amolo na sātau o awai māmā. E fo isi wheta lainga, awelo sātau o māmo mulmul mai a tea. E le whisilingia le whaingata. E le o se tūlanga whaingo fie, le tūlanga o le ngalue mo ngā ruenga. A o le atua. O le atua, o le na amata mea i lo so i fua tautua. O ia, e a fua ai lo tātou, lo tau so i fua ngalue mo lo tātou ora. A whai tātou te whaalangolango i le li, ma lona whaamalosi mai. Hoi nā, o lo tāti ai, se ngā ruenga, o lo loto i le nganga o le atua. O te tali tonu, whaaftai le atua. Whaaftai le atua, i le vai mamau. Whaaftai le atua, i soifua ngalue. Fi nau, au le whaamai vai. Swafa o Yesu Keriso lo tātou wuri whaamla. Amen. Le a tātou toi pepese ma vii i le pese. Lua se lau tōrus furu. Lua se lau tōrus furu le pese.
lo tu lo whanau, whai ma whai longa. Le ofu i nātu o mātou tangata e au nei lau whio. Whaatasiai, ma ngā mātou whoai, whaatau waa. Pea whaatustusa i loa lofa tū noa na whaalia mai loa le pele i sukeriso. E tau ia se mea i longa ai, lo mātou wanganga fi au auna, a wale atina ina lau whi au ma lau ngā luenga. Whaamanuia mai lau whio i e na whoai, i latou na whaatino ina, umale nei whaamoe moe. Whaamanuia i latou o loo wha ato toina, matapena ina, latou o loo ngafu ma ngā luenga whaingata, anga le lei lau whio. I le suafa Yesu. Amen. Le foia se famkalanga. Palkua sa silingia le fai aua ka umenga alao le ngalo. Ai fa pele kikia fangamal. Ia ai fa klo waku le fio ya ke lua fa singa lala na kaua o ya kau koko. Ia longa le kaua malu le ala kaua fa klo waku. Sa ka ua le sunga le fai au le sa pensiongi. Ya sa malka au ko. Ai masangi ngau fai le Good Morning Church ka ko e kalesi. Ai fokua unisi au ko fianga Good Morning wa uli mea kaunga Good Afternoon. Ia o Samoa ia o le kai au ma le mea kupu ai. Ia pe o uli ale mea Good Morning as. Good Morning Church. Good morning, church. Ia le vinga fa fo i le kua. Ngā kua fa fonga Samoa. Pe au le ea wale fa moe moe le sanginga le ngei asu. Mol moli e sunga le kofi. Fa fonga fo i ka kongu. Me se wo ma e masangi. Ia o mo fai o ngā. Ka ko fai ka po inga fa kasi le kua. Au ke mga kua. Mapu le au le lua vaanga whase e pe au. Ua, ko a foi makangi, ma le fiku folau. Ku moe foi aka le afiafi. A ua moe malu le kapa makangi. Au visili o fele kai au ngai le senga i laupo. Ar kai au ngai nga whaia le kua. Ka ko wheloa e mo sunga whai au mo le whakua. Sunga kofi wa vema ka ko kofi ngi ka au. Ia whera aska ukalanga. Ia onga ngā luenga whika i kunga iei lau sunga. E le whaingo fie, whainga malanga. Ia le mamau fo yo hakungu ua. Ma wapi ai ma le ngā luenga le kua. Ia peike ange leo ka ko wheloa i ngi ka au. E vi iei langa leo le kua. Whafkai lau sunga whiau. Ia wale whiau moli o le nge yaso. Pe whafulu mai le langi. Ai mako mangaku i ko pe le kua no lava viinga. A wale ngā luenga whikai kunga iai. Susu e le a whionga pa ia le kua. Ia meser kom kauinga o le kalesia. O wholaunga le nge yaso. Moli o mako nganga whafkai. Ia wā ngā luenga whenga iai lau sunga. Whai whiau pension. Ia whai whiau unsiongale. Ia wāle whamoe moe le nge yaso. Mako kalo anga leile kua pupule kele. Mawalo malos. Ia me se fōle ngā luenga lua whenga iei ma le whakua. Ia wālu wālua ngā luenga malo whafkai whai le whaiva. Saus kemi un whamai ak leo kala le kalesia. E mori fōle ngang whafkai u kā kuso. Ia sunga le senkoa ma le whakua un whai ngā ko mafuka le nge yaso. Ia ki ngā fo ia kal, ia tala, kawhin, ia mariko awainga malo. Malo long sai. Ia maua fo yo leo ienga ka kouso mai vailoa. Ia ure maua umako swafa. Ki ngā ia liua, ia pakeke, pisia, ia mooko anga leile kua. Malo whafkai le awheo le nge kalesia. Ka ko whai ka po inga whakasi le kua. E, ka alo aku ma le whaaloalo. Lau sunga kofi ma le whatkua. Ia mese sa mo poko nge yaso.
Ia wai se mangaku suaku sunga toina man faltua malu lau afongo. Ia le afos fulua kako mafuka e Colin Carell. Fai se kausinga o lengia uli. Ia oi Henderson. Ia awale whamoemoe o lengia uli. Kako mafuka mwhawawa ile anga leo le kua. E foi se fulfulanga afkanga kama. Ia olongo maia. Ia maea al sanginga. Pamuli mai ngai minguke. Ia wale whamoemoe o ka penganga mo le asau lumgai. Anga leo pa ia o kako ngu. Kua o kako tamai. Mau ka ngasi e mese ka mama kua. Manguia lau sunga le kofi. Nguia lau sunga le toina. Mlau whainga luenga. E mese sa mo pok malolo aku. O atu se leo le, te tai nu, te maa te tai ti a kono, ia i fu le alofo le tua le, tātu sauninga e moise le, tātu wawhenga e mar tātu tofi, te au le tua, whaaftei tele, le ale toi whasilia se leo, tu le atu maleava, o nai forfolanga wan nei vai tau, ia moise o tātu la flafonga. O loo, ngā solo mai pera ngā le lei o tātou e ka le sia maise nisio nei o tātou uso tau a inga. Tau singon ngā luenga le wāwhenga ei mo tātou mātua, ia o loo wha ngā solo nei masina o loo sau pēle au whoa i o tātou e ka le sia ia manisio nei o tātou tau a inga. Wāwhenga ei mo tātou mātua. Se whalasa li tae au, whaase lau tā la, o tairango leo, lua se lau lima se futa la, tina ia lau i ula sao, toru se lau ta la, iwa se lau lima se folu tātou. Anga le lei o solo mai ale le lofa, ne yaso mo ne masina whaaftai. O le tātou taulanga tele, ia e uina mai ale, e ala vaa o le tātou taulanga peo na moni mawina, ia e eina ia ingana, whaapopo mai le aso. Lau sa o tea, a wārtātou whainga taulanga o mau atu. O le, sungala hao ia pa ulu, pio, afe tā la, as whalasari tā ao, se lau tā la, o au tau tā atu, iwa se fulu tā la, mo moniua, tongiola se lau tā la. Tise whaangu se lau tā la, lau i ula sao, tolu se lau tā la. Mau e lau whainga tasi le afe wha se lau iwa se fulu na whapopo le tātou taulanga e leo sā o tona iatu. E morisi le fia le tātou ngaruenga le whainga taulanga le tātou e ka le sia na ofo atu. Mo lea wha moe moe lua se fulu afe ono se lau tā la. O le tātou au leo leo le aso tona i te atu. Ono se fulu lima tā la na mau au leo leo. O le aso na nafi, onos fulua tā la, na maua le tātou au leo leo, whaaftai le anga le leo, le anga le lei mo ia taulanga. O tātou sene le so, tomato ina, e lau tu whaiono, e lua se lau lima se fulu tā la. So le wao, ma le whao se loosa, e lua lima se fulu tā la, ma psua sa uvao, lima se fulu tā la. As folasari tā au, lima se fulu tā la, te tei fono, o tima mai se lau tau fulu tā la. Se au tau lua vasa, whaas fulu tā la, mo moniua, tongiola luas fulu lima tā la. A inga whai mea soo, to whaiono limas fulu tā la, lua tasi tui tele, luas fulu tasi tā la, ke le singatango, luas fulu tā la. Tinanga luenga, Doris to whaiono, limas e fulu tā la. Whale le lofa fui maono, se fulu tā la. Lili vanu, lua vasa e lima tā la, malani lua vasa e lima tā la, mara tua le li lua vasa, lima tā la. Se prina pulu, mara whanau tolu se fulu tā la. Whatu punuu, ma le peai to whaiono, lima se fulu tā la, whaaftai. Ai lau junior to whaiono, lua se fulu tā la. Vise to whaiono, lua se fulu tā la. Ngaumi whanga, lua se fulu tā la. Man ma etna, lima se fulu tā la. Lupe whanga, lima tā la. O le tātou tofi, Penieli Tela, lo tātou mafuta e lima se fulu tā la, whaaftai tele. Sunga sing toa ia utu, tātou mafuta, whaaftai, fua i marisa lau tā la.
Pe Pisares ma fia seu 50 tala. Pakete Pisila 20 tala whaafitai. Wa aia 20 tala whaafitai. Ma alia whawatea se 40 tala. Ai tofi, vi e 5 tala. Luani e liapo, e 8 tala. Liupapa e 20 tala. Wailala, 20 tala. Ina yo tātou mālo, i oro tātou mafuta. Ia na maorela whaingo tātou sene o le nei aso. Tasi le afe, 20 lau, 5 tala. Whaafitai le anga le lei, mo tātou sene nei tai au. Ia, o tātou tari launga, tātou wāwhenga iai mo tātou tofi. Tamato ina, lau to whaiono e 5 tala. O launga tupuola se lau tala, mapusua sa uvao, 5 tala. Malai whaoa se olo osa e lua se lau tala. Te dei fono poti mamai se lau tala. As folasa, fei eri tae au, lua se lau tala. O aune tau tala atu se lau tala, tau tairongo leo, 5 tala. Tuia auto, lua vasa se lau tala. Mo niua tongiola se lau tala. A inga whai mea soo, to whai ono se lau tala, lua tasi tui tele, 50 tala. Ta ia opo Ripley, 50 tala, Pete Solia, 20 tala. Ti se whaangu se lau tala, whare le lofa fui mono, 50 tala. Naomi Fanga se lau tala, Chaplain fui mono e lua se lau tala, Victoria to whai ono, 50 tala. Tātou tamasen toa, tātou mafuta, Poasa utu, lua se lau tala. Naite li iua se lau tala whaafitai tele. Wailala se lau tala whaafitai. Liupapa se lau tala. Ai tofi to whaiono 50 tala. Luani e liapo, wha se 40 tala. Ole tātou whai mea alofa mo tātou tofi re nei tae au. Swaponga whaavave, e lua afe fitu se lau, fitu se 40 tala. A popore ka le sia tasi le afe tala, tātou avausu re nei tae au, tolu se lau tala. Ma o se numera, tātou tau aina mo tātou wāwhenga ei mo tātou tofi, wha afe se lau se 40 tala. Wha afe se lau se 40 tala. Wo atu le leo le, tai nu, ta maa nu, steimi, ta no atu tātu ta mato ina. Ngai ere maurunga, le nei aso. A ole, fe au tā ua ole nei aso e, tā lele. Fe au ole, tala le lei, pe on mun mawina tātu ta maa tofi le nei tai au, le ngang pa ia ole tua. Tau le lei fe aunga le mātou fe au sa mun mawina ta maa le asona nafi, mo le whaalo tolo to lua. E au le nganga i una ia per tātou o la ngā lue. Pe ona i whea o le aso nei o le nganga le lau watu waile. Nganga o le whaafitai ma le whaamalo tātou nu lotu. Tātou o maile o ngā tono tausanga. Ai a lava le tō wanga le lei ma le 5 foai. E maisi o tātou uso a malo. Mātonga o whiema o lunga ni tae au le sangisangi mai o tātou atunu. Wā tātou whai tapo inga whaatasi sūla le lofo le tua le nei vai tanga. Watu le nganga whaafitai lau lau, whaamalo lim foai, le anga le lei. Se oa foi man se leni o tau pāpā au le nita au. E a wāle tangata ese o maumaoe, e a maisena i o tātou ngā ruenga whaamisionare alai. Wāwhenga iei marana au auna le nita au, whaafitai tele, steimi ta apet fideli, i eira ngā leo le tua ele. To se fo nei vai aso i fu fuanga nei vai tau manu i tere tātou nu manu i o tātou so se simai manu i o tātou tau ainga o lo mai mon fa fonga mai e malo lo atu mo lo tele fa ftai ile fa alo ma le anganga fa maulalo tu la ia tuai le mamalu le kalesia. Ia mi sei foi le mamalu te we Samoa wa afio mai.
whanongolongo manino fo i le tō lau. Ia lo afio ngā sento, vāne au lo afio ngā matua. Me se foi ma tinao le tunu, pa ia foi ma malu o tau ainga. Wo ma au mea mai wa fea le malai nei. Ia malo, whaaftai le manatu mai. Ia sili ai le malo lava le. Wa fea ngai maleri. Ia wa sa mo lava i po fea me whtalo lo ai ai. Sa pati lo sa ili malai. Sa ili ai se taulanga si tia ilu mo le tua. A wale alofa masua le tua o maulunga le niva i tau. Ole sunga le tofi. O alo ia matama whanau le ekalesia. O lewa tu inatu le soifua ma le laola. Ia o wafui ngā luenga wha missionary o i Sydney, Australia. E le whaingo fia le ngā luenga wha missionary. O lo tu au ai foi le ekalesia se fsosani ai le telefoi. Ai sa ili lava i la ua le wha moe ne ia wha atua le taulanga. Ai me se le tau si o anganga to tele o lo whea ngai mai la ua. Sa o tauina le lau mua. Wha manuia ina le tau mawhai le luafe ma le lua. Le suenga wha iwaso lo o latu senga tuatasi. Ma le sunga ya sau ma le atu manisio i latu. Wa, tu inatu ma finagalo malili ai le komitio le missionari. Ia atu ai ma le wha manuia le komitio le auto ina. E o atu i oe tau mwhaile wha moe o i Sydney, Australia. O loo wha maupopo foi ma tau mwhaile ngā luenga i Melbourne, Australia. O loo alala i foi nisi o tama whanau le atunu. Ia o le ngā luenga tele leo loo whea ngai ma le sunga nei. Ia ai mese ai foi le lango sua le sunga le to ina ia onu semo. Ua matu wha alongo i le manino. Le wha moe le neitai au. He spoke about a couple of issues that was very dear to my heart. Because o le kalesia lena talo noe matu waitito. E peo au lotu le iei Etena Fou ma le tele au lotu i elo so i fua nei. E tele nga ele feina ima le feloto ai. O le tau wha leanga. That was the context. O lena mai e lola ia ngā luenga peo na whafonga ina. E ele mataupu le tau ole justification by faith. Justification by works. Yeah, so, or the justification by grace. See, people were arguing and they were bashing on one another and telling them, this is what I did and this is who I am. And the whaalava I lola ia upuatito. For me, you were justified, had nothing to do with you. It was just strictly by the mercy and grace of God. O le aunga le nao le wha moe. E leo ta ua mio tonuina, e leo wha aulaina i ta ua, i se tā ngā luenga lo whaia. Ai ono le muti vale ma le alofa tu noa le tua. The mercy and grace of God. Ono fono wha pipi ai lea. He thrusts to do good works. Ia tele ngā luenga le lei. I to tonu au lotu ma ekalesia. Ave ese le whea inai. Ai nofo amu ngā luenga le lei. Au ngā luenga le lei. Fo mai e maua mai leo le anganga. Le wha soa mai o le anganga. We've all been at that point in time. E ei teimi e whewhina wa i loto. Within us, we can see it. We know it. When our minds are battling. Na e sau maleita la wha tupu le wha moe. Ia le leo lae, finauma, tau mawhai e mo, e una ia oe owa. That's what you call the Holy Spirit. O le anganga le te una ina i tātou, ia whai ngā luenga le lei. O le tu alalo fo i lea mo i tātou, ele ngata mo Etena Fou, au sa mo atua. We need more good works. Motiva le ekalesia ma le larorangi, i ngā luenga le lei o lo whai le tangata. Ai atua i le sosoni mai o le anganga o le tua. E na te una ia i tātou le wha moe lea. Ia ai mese ai whai matupu o lola i au lotu mai kalesia. Lau sunga le whai au missionari. E le toi tele ni tātou asu. Au na mātou titalo. A tonu au ngā alo wafe mai. Au au titalo no atua malo mauti noa. Te le i le au ngā ta whasoa. Ua maua whai sina mālau na maanga i le wha moe lo lua whenga iai.
Ia e whawaina i matapa, ia na manatu. A wafo ele, whea ngai ai malem. Committee on Missionary, malau to ina. Ia lotu tele. E le whaingo fia ngā ruenga. O lua lava sui o le e whakaasa. O tu inatu ma le wha moe ia mā lo ia nganga i tele nalo whea ngai moutou. A lua vai. Ia o le li i lua matai. Ia lua sa ili matangi i le tua. E moa i le wha moe. Ia anga le leile tua sau statement a wha umatua i leo se mātou tala. Ai le wha i titia le angango le wha maloma le wha aftai. Whai o le a wheo le nei a ailotu. Ia e o le tāpu nia o tau a au mafola. O lea o tau whoa i tau langa i tele. So swani le vai o le nei e kānesia. Ia a wale tua e au le ngā luenga. Lea o sau noa le lau. O le leo le whai au. Wha manuia le tua. Tele ia wha manuianga mo oe Etena Fou. Wa o leiloa ma leiloa ma whaitawina. Vai aso na tua na wha uina stasi o tātua talii. Mai le universite, maula na masters. Vai aso ma vai. Yeah, we were able to witness 3 or 4 high school graduations. Ia maua foitana le middle school level. Ia e wha e latou o wha uina. O le vai aso nei. E maua lisi to o lima o whanau high school. O le la a fou atu ai fo i le wha moe ma le sāwalinga le nei vai aso. O whe mea fua mai ai. O le a fo i le mafu anga o ia wha manuianga. Wa i le whale lea. Wa i le whale lea. Ma lo whai titalo le kalesia. O la auto titalo le hoa. Le alo fua mai. O le tutu mai whanau. O le pui e le tua o tō walo ma tā whanau. Ia wā o onga ia lo whenga iai. Le sauni atu fwoi nisi o whanau. Ia te sema, ia e wha umailisi atali. I le alofo le tua, maua fwoi lon kikeli, ia i oi Arizona State. That's God. Ai le i fua mailani tā ngā luenga le lei. It was just by the mercy and grace of God, who's hearing our good works and our prayers too as well. My kids that are on break, may God bless you when you return back to your colleges and your places. Safe passages. O lewa, sau no atu le official o sunga le te tai o le sauninga. Ia me sei foi lo fionga le. Sentoa. Ia lewa, whaatala ulatu. Ma na ia foi le tatu mafuta mwhanongolongo foi. Ia meo lo tutupu se tatu atunu. Ia mai foi sa oe tu alalo msi fautuanga. Mo mātou lo o au mau I fafu I nei. Anga le leile tua I ainga whinga solo ai. Ai mei sei foi le pa io le atunu. O ani mafuanga wa tātou mafuta I le neila o ele. I anga le leile tua I le toe tali watu se tu la o momua. E kāne sia on sai. On sai. E le te fua whea maile le mamalu le tau mamalu. Ai mei sei foi le nei whale tatalo lo o tau ngā lulue ai. O le veasolo na lua le masino yungi. Ia o le tātou tofi o le sunga le toina. Ia la futanga junior. Na so sifulma le whale na. Ia le masino yungi. O le aso nai mulmuli le masino yungi. O le oa whaatalo sanga mailo o tau malosi. Fia wha o ngā ina le tātou whale nei. Mawhile a wā stasio maliu. O stinata la vau. Ia o le alo tu lai mai le whangalo nei. E matua ia te oe le atunu. O lo mapu maalala I le whangalo nei o Las Vegas. Ia wa uman whaasoa tu fwoi le laulau fono. Ia tautua nā mātātou. Ia manuia tele lau sunga le tofi. Mei se fwoi le whalitua. Manuia le mamalu o Samoa wa o whanga poto. Ia malolo ina fwoi le Etena Fou. Ila uawa tele ma le whaaloalo. Le whaiwina le tātou tapo inga nei tae au. O talisono o umana sao noa le whionga le te akono whawhiloa I le paia ma le malu le Samoa poto, tainare le paia le kalesia. O se ama noa mātango fie pe on tuina mai a te maua. Awhi mai tu sai foi o nisi o fuafuanga whaale ainga. Ia se tasio to lua ma whanau
Whai wina me le aongai. O le si Texas, ia Malaysia nei i Las Vegas. O le mafuanga na ma tu ai le manga luenga. Ma o mai nei. Ai o le whaaftai mawalunga, lau sunga le toeina, ma le malu ma le paia, o le kalesia, le nane lo whalitua. Ona o le whaavano eina pulalaa, mo i mātou lo au whai ngā luenga, mātitiva o lo mana o mia le sosoana. Whaaftai tele mo nei avanoa, ua mo fwoi ana whai lo atu tu sai o ngā luenga lo whia ngai mai maui a Stalia. O le tātou ngā luenga whai whaatasi. O le tātou ngā luenga i e whailea ma lui tau a o ngā luenga le rei e a fua mai le pe on sao nole sunga to ina ngā luenga le rei na amataina e le atua i o tātou tangata. Ona o lona alofa tu noa i e tātou. I a le ngang whaaftai ma walunga lea i lo sunga to ina ma le paia le kalesia ta inane na paia e whiora whionga le. Santoa mal fatua mal mamalu eso tup mai ala tunu faiona tātou whaatasi. Il nei tae au whaaftai tele mō loto a au mafola e peiona tō laulawina. Ua saunoa fwele sunga toi ina e whaamanuia i au le whono whaapi i fwena ia i maa ua whaaftai tele i loto a au mafola i loto a lofangia o i mātou o loo ngā lulue i tonu ngā luenga whapenei, ngā luenga whaamisionari. O lea nganga fo i nāma whaaftai le whiau le nei tae au. Ina ia mū pēr lea nganga lea i tonu o tātou loto. O lamane i tu lafo ina o tātou tangata a wāl to tele. O leo to e o ini loto. E ui le tele o tāpua inga. Tele whalesa. O lea nganga maulunga. Ina ia tātou whausia ni ngā luenga e fia i aile alii o loto toi whaatasi aile a nganga o le atua. Na whaafo ile alvi inga i le atua. Whaaftai tele, i loto a mafola, whaaftai lo sunto ina, ma le paia le kalesia. Ia alofongia ai ma ua e tu sai fo i o le tātou tae au. Ia o le a tātou whaai i le tāna. Ua maea, le tāpua inga e peiona mātou tau mawhai i ele nei tae au tama. Sa mātou whaalangonlanga lava i lo wanganga mafuta mai, e whesoa soani e whaatoa le tūlanga uma e peiona mātou tau mawhai e whaatino i le nei tae au. Au le anganga whaafutai le nā e whaafoi lau a fio. A wā na le se anoa lo wanganga mafuta mai. Mātou te le tau nuu mai si ui o le mātou whamoe moe. A le mātou te talo whai whaatasi. A le ta ape lau whanau whatuatua. Ia i lunga o i mātou malawa nei. Ma lunga o lau whanau i le lalolangi atoa. Le alofa silisili ese o lau fio le atua le tamaa. Le alofa sa ili mai o le ali whaola o Jesu Keriso. Ili man maftanga whai pēr, malua nganga pa ia, nei se i o, ili whaamvau lava. Amen.